20 Mart günü Ылайтала айыл өкмөтүндө Nooruz майрамы белгиленди. Майрамдык иш-чара Ылайтала айылдык маданият үйүндө уюштурулуп, келген конокторго ыр күлкү тартууланды. Жаркыраган жаз менен кирип келген Nooruz майрамы жакшылыктын, токчулуктун майрамы болсун деп, элибиздин улуттук тамак аштары бышырылып, келген конокторго жүздөгөн даамдуу тамактар сунулду. Андан тышкары, Ылайтала айыл өкмөтүнүн башчысы Жолдошев Нурбек айыл тургундарын Nooruz майрамы менен куттуктап, элдин жашоо шартынын жакшырышына салым кошкон жергиликтүү тургундарга ыраазычылык билдирип, Ылайтала айыл өкмөтүнүн ардак грамоталарын тапшырды. Урматтуу Ылайтала айыл аймагынын тургундары, жана коноктору, сиздерди эртеңки келип калган 21 март Nooruz майрамыңыздар менен өзүмдүн атымдан, айыл өкмөттүн кызматкерлеринин атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Nooruz майрамы эжелтеден биздин ата-бабалар күн менен түн теңелип, жаратылыш көккө келип, мусулмандардын майрамы катары майрамдап келишкен. Ошондуктан бизде дагы Ылайтала айыл өкмөтүндө салтка айланып, жыл сайын ошол Nooruz майрамын жалпы эл менен биргеликте иш-чараларды кабыл алып, сыйлыктарды жылдын жыйынтыгын чыгаруу менен өткөрүп келебиз. 2023 жылдагы ушу Nooruz майрамын ошол иш-чараларды эл журтту чакырып майрамдап отурабыз. Nooruz майрамы ушу жаңы жыл катары майрамдалып келет. 22 жылдагы биздин Ылайтала айыл өкмөтүндө жакшы ийгиликтер болду. Көптөгөн долбоорлор жазылып, аларды ишке ашырдык. Андан сырткары мына 23 жылдагы иш мерчемдерди кабыл алып, ошол иш-чаралардын үстүндө иш алып барабыз. Урматтуу Ылайтала айыл тургундары, сиздерди дагы бир жолу Nooruz майрамыңыздар менен куттуктап, ар күнүңүздөргө ден соолук, үй бүлөңүздөргө бакубатчылык, элибизге аманчылык, заманыбыз тынч болсун. Ошондой эле мына 23 марттан Рамазан айы кирип келе жатат. Рамазан айы дагы жакшы айлардан болсун. Алла таалам ар бирибизге ыйман, ынсап, сабыр берсин. Ар бир үй бүлөгө ырыскы, ынтымакты алып келсин. Рахмат. Аузубиллахиминашайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллага чексиз мактоолор болсун, чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбарым саллаллаху алейхи ва салlam таваттары болсун. Ушул бүгүнкү жаңы жылыңар менен, майрамыңар менен куттуктайм. Nooruz майрамы бул эң жакшы майрам бул. Мусулмандардын майрамы. Саламатсыздарбы, урматтуу мырзалар жана айымдар. Бүгүнкү Nooruz майрамыңыздар кут болсун. Элибизде тынчтык болсун. Дасторконубузда берекелүү дасторкон болсун. Ырыскылар мол болсун. Дүйнөдө тынчтык болсун. Оолдарыбызда сый болсун, адептүү болсун. Кыздарыбызда ынтымакчылык болсун. Кыргызда бай бололу, бар бололу. Алдыбызда келип турган Nooruz майрамыбыз бүткүл Ылайтала айыл өкмөтүнө кут болсун, өзүбүзгө кут болсун бала. Илгер атадан энеден калган салт экен бул, салт экен. Ушуну эми мына жаңыртып колдонуп отурабыз балам, барлыгыбыз. Ооба. Анан эми ушу Кыргызстан элибиз токчулук болсун, мокчулук болсун, тынччылык болсун. Her daim uşul ayıl ökmet, ıntımak oluruz, ıntımak verip, şunday nemeleri köpeyip, süre veredik kalan.
Rahmat, rahmat. Kumandı günüңүздөр менен баарыңыздарды келе жаткан 2023 Nooruz майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Биз Батыр атындагы орто мектептин мугалимдер коллективи ушу Nooruz майрамы боюнча келдик. Бул жерде жалаң кыргыздын улуттук тамак аштарынын көргөзмөлөрүн коюп атабыз. Ушу баардыгыңыздарды Nooruz майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ушул жыл жакшылыктарды жалаң элге тынччылыкты, токчулукту, молчулукту, баардык дүйнө жүзүнө тынччылыкты алып келсин. Баарыңыздарды келе жаткан жаңы жыл болуп калды эми. Nooruz майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Баары ушул тынч болойлу. Биз азыр Ылай Тала айыл өкмөтүнүн Nooruz майрамында турабыз. Ушу Nooruz майрамыбыз кут болсун, эли журтубуз аман болсун, ден соолуктары чың болсун. Ушу майрам менен куттуктайм. Nooruz майрамыңыздар менен. Рахмат. Урматтуу Ылай Тала айылынын жалпы тургундары, бүгүнкү баардыгыңыздарды бүгүнкү Nooruz майрамыңар менен, улустун улуу күнү менен чын жүрөктөн Жапаш Жолдошов атында балдар бакчасынын атынан куттуктайбыз. Бул күн жалпы мусулман элдеринен жер айрылып чөп чыккан, желин айрылып сүт чыккан жаңы күндүн башталышы болуп эсептелет. Ошондуктан жалпы мусулман элдерин, ошонун ичинде биздин Ылай Тала айылынын жалпы жамаатын элин жаңы жыл майрамы менен куттуктайбыз. Бул жыл эл журтка токчулукту, молчулукту, кененчиликти, жакшылыкты, ынтымактуулукту, биримдүүлүктү алып келген кутмандуу жылдардан болсун. Бардык эли журтубузда ынтымактуулук, биримдүүлүк, мамлекетибизде өсүп өнүгүү болсун. Жер жүзүндө, ааламда тынчтык болсун. Жер айрылып чөп чыксын, желин айрылып сүт чыксын. Эли журтубузда бакубатчылык, молчулук, токчулук, жакшылыктар, ийгиликтер, оомат, дөөлөт, ырыс чулоолоп жүрсүн. Бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен чын жүрөктөн дагы бир жолу куттуктайбыз. Бүгүнкү 2023 жыл Nooruz майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Биз Мариш Батыров атындагы орто мектебинин мугалим жамааты жок болуп кеткен тамактарды жасап, элдин ушу көрмөсүнө койдук. Сиздерге биз ден соолук каалайбыз, токчулук каалайбыз, үйүңүздөргө тынчтык каалайбыз. Баарыңыздар майрамыңыздар менен. Биз мына ошо койдун ичегисинен эле, ичетинен 6-7 түр тамактарды жасадык. Өрдөк, ташбака, жылан, кирпи, акку, кумурска, бул эмгекчил деп биз быйылкы жылга ошо кумурска жасадык, жөргөм, быжы, анан жок болуп кеткен ума чачтар бар, жарма тала бар, көжө аш бар, быштак бар, эжигей бар, бул ошо сүттөн жасалган тамактар, кымыз бар, мычкыма бар. Анан биз нандан ушул түндүгүбүз өдө болсун деп кыргыз үйдү жасадык. Түндүктүн ичи толо даам болсун, дастаркону толо даам болсун дедик. Мариш Батыров атындагы орто мектеби. Teregeyin can
Keremetin düğününün gen jaratkan egemiz. Alatoğaltay uyukçe, avaltan bizdin Mekkemiz. Göçkün kalktın tündüğün, götürüp jarat gelemiz. O jaratkan, ak kalpak kırgız elin sakta. Alatoyuk çerin sakta. Alas, alas, alas. Harbaleden kalas. O
Al can yürüp işlep жатып бұл мендей, алтындарын шыңғыратып бұл мендей, араң еме үй жоңылсы ажажал, терезене қылдыратып бұл мендей. Қаңқап киген төрелерден бұл тарап, жайы болчу, чурқа чүгіп тұлбарат, алар қайда ұрандыдан күгіп деп, байқұш күгіп үн салаттамын қанат. Мен ақыбар, бұларға қаптадым, сен қайыр шығып құрып шақтармын, ардан арбын айлек-үйлек амалы, сен тағдырдың еліне тақтарды. Күтпі жүріп, елім келе қалышын, қап көп жүрде чындық жеңе шалышын. Бұл тағдырдан тағыр үміт күтпөгін, табамын деп қайғы мұздың дарысын. Ақиқат еш татық тұлын татықты деп атаған, мен еметімен татық тұлын орбатыдан жашаған. Айтқанчы анық тұдық бар бұя, анық тұды ақмақтардың арасынан жашаған. Түпкүріні түшіктерін сарадым, түркі өскін өзімізді аядым. Түшінмесен өтеміз бұл дүйнені, түп анызым башы менен аяғы. Таңда оғынып шашылды қызыл гүлім, жерін қыса açılды қызыл гүлім. Ташбар асман, эймени жайнағанда, бүт құбылып шашылды қызыл гүлім. Жақшымыз күштан емі жаманбыз, шамал болсын жәніп мен қабағымыз. Адилеттілік аламға мыйзам болсо, болмақ емес болу абалыбыз. İçsең içkin ақылыңды жоғалтпой, сақта соның сезіміңді қоротпой, içсең içkin жақсы адамды кемсітпей, ақыл маңға ақта қарат кетелбей. Ақиқатты мен табам демеш болып, жүрген жаштың тағдыры кейіш болып, тағдыр сырын шеше албай елде құрап, жүзім болбой жүрішті бейіз болып, дүйне қалат біз кетеміз айлабыз жоқ, бұл күнден өткен күнге байланыс жоқ, біз болбаймыз бұл жерде кейін дағы өміргі бізді пайдамыз жоқ. Ажал көрдім, ажал барын жегенер, бұл өмірді жолықпады енелер. Көпті білем, массыда айтайын, еш жылға жоқ масты оңғой текелер. Әкір үйсемін үйсіліп жел болжар, жібек киген боз кейін тек болжар. Падышара ешкішті айырмасыз, құмырсқа беппедей жөн болжар. Асман зұлым адамды жата жанчым, біз себебін әлдің тұлғын назар тартып. Бұл дүниеге жаралық келбеселер, өзімді өзім жүрбек азап тартып. Қойбада чиренде, қоқыстар айтаққанға, оған кете алмады, мұқырама даттанба. Жақшы менен жаманды қосқан бар аналаш. Қара қылды қақчарды тардар албай атманға. Бұл дүниеде чындықты жүрегін қойды даға. Әділетті сүйіні башқарайды бұл жақта. Ayıldım,
sensiz bilmeyim andır ömür yıllarım sallandı gözün bildiğin bir duygu çektim şu gönlün kılları Götüreceğiz, götüreceğiz, büyüteceğiz. Kelime gel büyümez. İşin canım, köpürüktü bu canım. Şerif yüzünde, neyim olsun günah. Yan kurban Andan bir öpücüler bir dalay Çağırıp soğuk Carsadanı tutulmuş Gelan ağabey sizin dedi burada var Dökeceğiz, dökeceğiz, dökeceğiz. Kimi bekler, büyümez. İşin canım, gökülüktü bu canım. Yeryüzünde, yeniden boğaz büyümez. Gönlümün azarım başlamalı Hoş ol gün dönüşüm Böyle büyük çarsanım Gökeceğiz, götüreceğiz, yürüyeceğiz Kimi bekler, kimi büyümez İşin canım, gökülüktü bu canım Büyüyelim, yeniden olup sigönaz Salvatlarım, hurmatlı Baykala'nın durumları, hurmatlı ağalar, apalar, hurmatlı konuklar, bugün sizlerde 21 Mart Novruz bayramımızlarda özümüzün hakkından hayırlı kötü hürmetlerinin hakkından çın yürekten kutlayın. Ezelden Novruz bayramı ata-babalarımız günden beri yaratılışka жаңы дегенде жаңы жыл қатары майрамлап келген. Сол 2023 жаңы жылымызда елімізде тынчылық болсын. Әрбіріміздің үйлеріңіздерде бақуатшылық, жақсылықтар болсын. Денсаулығыңыздар чың болып, біздің мемлекетіміздің өнігісіне, айлы үкіметіміздің өнігісіне салын қошаттар ішеніштерін.
Урматтуу агай туугандар, ошол өтүп кеткен 22-жылдагы биздин мамлекетибизде дагы өнүгүүнүн жылдары болду. Анын арасында биздин Улайтала айыл өкмөтүндө дагы жакшы өнүгүүнүн жылдары болду. Бизге тапшырылган жетекчиликтин ар түрдүү көрсөткүчтөрүндө бардыгынан жакшы чыгып, райондо алдыңкы айыл өкмөттөрдүн бири болду. Андан сырткары 22-жылы көптөгөн инвестицияларды, долбоорлорду тартып, көйгөйлүү маселелерди чечкенге жетиштик. Ошондой эле 23-жылга дагы өткөн 3-мартта зам губернаторубуз баш болгон, акимибиз баш болгон жыйында отчет берип, 23-жылдын да иш пландарын бекиттик. Кудай кааласа 22-жыл негизги басымды жергиликтүү бюджеттен таза сууга жумшасак, 23-жылды ирригация багытына жумшайлы деген ниетти кылып, айыл кеңеш депутаттары менен биргеликте иш нерселерди кабыл алдык. Кудай кааласа 23-жылда дагы бүгүнкү күндө 5 долбоорубуз өттү. Андан сырткары да 3-4 долбоорубуздун техникалык документтерин даярдап, инвестиция, инвесторлорду мындайча айтканда долбоорду өткөрүүгө аракеттерди жасап атабыз. Туугандар, ошол 23-жылда дагы элибизге, жалпы элине жакшылыктын жылы болсун, заманыбыз тынч болсун. Сиздер дагы абаларыбыз, апаларыбыз окурасыздар. Şu Novruz bayramının bir özgöçölüğü жылга биздин айыл өкмөткө салпка айланып калган улуттук тамак аш уюштурулуп бүгүн былтыр бир 4 жамааттан мекемеден келе турган болсо бүгүн 7 жамаат анан мекемелерден келип өзүңүздөр көрдүңүздөр. Түрлөгөн, жүздөгөн биздин кыргыз элинин тамактарын көрсөтүшүп, жакшылык апаларыбыз, эжелерибиз көрсөтүп, бул да болсо биздин келечек жаштарыбызга үлгү болот деген ойлойбуз. Ошондуктан апалар, эжелер, абалар, аталар, ак сапарыңыздар башыңыздардан түшпөсүн, башыңыздардан түшпөсүн. Жакшынакай балдарды тарбиялап, неберелерди сүйүңүздөр. Şu жаңы жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Мына 3 күндөн кийин дагы орозо башталат, Рамазан айы. Şu Ramazan ayında da Allah Teala her birimize iman ısap versin, sabır versin, üyelerimizde ıtmakçılıkta rızkını alıp versin. Yani bir sene belirlemekten durgan derken var, 22 yıldan var, yaşlarımız var. Voleybol oyunu boyunca, ulak tartış boyunca 2022'de dahi rayonun dengende olan iş şaralarda daim birinci, ikinci mesleğini hamsızlık beşte. Andan sırtlarında 23'te dahi. Bizde aylık öğretmen, kurama, ulak boyunca iki komandası değil. Biliyorsunuz, yaşlar ikincisi belki profesyonelde son oyuncularda. Alarga da formalarını tiktirip, devletçilikte, jергиликтүү бюджеттен жасап gerekli ağız. Al yerde dahi yaşlarımız 2 iş şara öttü, ошол жерде да birinci orunda ulakçı, yaş baldarımız. Geçeride Novruz bayramına arasında rayonda Taşkatol ayıl өкмөтүнүн voleybol boyunca oyun ötkөрүldü de al yerde bizdin yaş voleybolçularımız, oyuncularımız 2. orunda kamsız kıldı. Bu degen ise bizdin gelecek yaşlarımız sportta baskın жасап, sport menен алектенip, bu sport bu elin namısı, elin güzgüsü. Ошондуктан жаштарыбыздагы ошондой ийгиликтерди жаратып, сиздер тарбиялаган балдарыбыз ушундай ийгиликтерди жарата берсин. Урматтуу туугандар, дагы бир жолу Novruz байрамыңыздар кут болсун, байрамдар майрам болсун, дайым ушул биргеликте, ынтымакчылыкта жакшы ийгиликтерди жаратып жүрө берели. Рахмат. Hazır sözlü Ulайтала айыл кеңешинин төрайымы Айнура жиберсин. Bayram bilen kutluklarınızlarınızlarlar.
жасаған иштериңиздерден артыңызда келе жаткан муундар сиздерден үлгү ала турган жаштар чыгат деген үмүттөбүз. Ага келечектеги балалар төркүн көркү болуп ушунча балдарды күлөп өстүрүп, кыргыз элине салым кошкон элдерден болсуздар. Бүгүнкү жасаган иштериңиздерди карап турсак, эң сонун мына көргөзмө, тамак аштын көргөзмөсү болуп атат. Ошол жерде мен ойлойм биздин келечекте өсүп келаткан ушул жаш келин кыздарыбыз сиздерден үлгү алып, ошол нерселерди улам кийинки буунга калтырып кете турган кыздар чыгат деген ойлойм. Ар бириңиздердин өмүрүңүздө ушу жакшылык болсун, жаңырган жыл ар бир үйгө жакшылыкты алып келсин. Эч качан өлкөбүзгө жамандык болбосун, көрүп атасыздар, айрым жерде ар кандай кырсыктар болуп атат. Ага караганда Кудайга шүгүр, кыргыз элинде баардыгыбыз бүгүнкү майрамдагыдай көңүлүңүздөр жарык болсун. Дасторконубуз молдугу көрүнүп турат. Бүгүн эле ушул жанагы тамак аштын ярмаркасын жайганда биздин элибизде токчулуктун бар экенин, биздин элибиздин баары ынтымакчылыктын бар экенин, биздин элибиздин жашоосу жогорку деңгээлде экени көрүнүп турат. Ошон үчүн эң сонун бүгүнкү майрам ушундай маанайга өтүп атат деген ойдомун. Баарыңыздарга жакшылык каалайм. Ошо келеткан мундагы сиздердин алдыда отурган апалардын, аталардын жасаган эмгектери менен ушул деңгээлге жетти деп эсептейм. Баарыңыздар майрамды жакшы өткөрүңүздөр. Анда урматтуу салтанат катчылары, азыр ушак бересиздер, биз ушай 22 жылдык жыйынтык менен өздөрүнүн салымын кошкон атууларыбызда ардак грамоталар бар эле, сыйлыктар бар эле. Андан сырткары бүгүн мынабу улуттук тамак аштын көргөзмөсүндөгү сыйлыктары бар, кол күрөш, аркан тартыштарды ошону тапшырып коюуга уруксат бересиздер. Биринчи биздин районубуздун акиби Кулубай Даңыз Садырбековичтин ардак грамотасы бар эле. 3 жараныбызга ошонун өкөлүн тапшырып коелу. Улайтала айыл өкмөтүндө инициатива тартууда жана билим берүүгө кошкон зор салым үчүн Айтбай Нурлан Исбековичти райондук ардак грамотасы